Talofa lava, malo lovely soifua, olo ingo li Sarah Yermia Allen. Wa o le tau salo Samoa, ma tau salo Pasifika, wo o lua lima. Fia lava e wala ablia ina oi te tamaitai Samoa, oi le tina Samoa, i le Aisha Conference lua o lua lima. Wa'ala wa i te le ina ai lo malama, i le tā ua lo sau i te tonu o ainga, nuu ma wa'ala potopotonga. O se awa noa tāua le nei tātou te whaasoa ai i le anga leo le atua, mai te whaafonga ai i nisi o taitai te maitai longa, mai atu nuu e mamau. Tātou te peso tai ai foi, ma whaasoa ai o tātou manatu, moni a wale tāua, mo i tātou te maitai ma tīnā Samoa. Mai le aso wha i le aso ono setema, lua o lua lima, o le a whaatino ai le tātou whaamoi. E te tala le tātou ristala mo te maitai umalawa o si o tātou atunuu Samoa nei ma atunuu e mamau. Whaapeso tai la tātou numera o tāua i luma. Tātou au ai whaatasi i le Aisha Conference o le atele se fesosoani mo oi i le ati naeina o lo tangata. O lo iloa, ma le maalosi e whaau au ina i le tātou angawenga whaatamaitai isi o tātou atunu o Samoa. Tātou peluai i lea aso tau poa ina, le anga lei ma le alofa o le atua. Aisha Conference, crowned, called, commissioned. There's something beautiful about being a woman. The way we carry stories in our hands and strength in our spirit. The way we rise, even when the world expects us to stay small. We were never meant to fade into the background. We were made for more. We are nurturers, leaders, prayer warriors, dreamers, each of us called with purpose, crowned with grace, and commissioned with power. In a world that tells us to hold back, I invite you to step forward, together, to grow and to rise. Something special is coming for every woman, every story. You count. Aisha Conference 2025 from 4th of September to the 6th here in Apia, Samoa. We would love to see you there. Called, crowned, commissioned. Don't miss your moment. Registration is now open. For more information or to register, visit our Facebook page or Instagram page at Aisha Conference Samoa or give us a call on the numbers provided. You can also give us an email at aisha.con@gmail.com. We're here to help you take the next step of faith. Your destiny is calling, and the answer is at Aisha 2025. We'll see you there. Talofa lava Samoa lo atunu pele o le swafa manu malo tatu li o Yesu Keriso le toi fatu lima toi lau polo kalame Global Kingdom TV channel le ne fo i vaenga o le aso le nama laina ia le ua tatu mafuta ma le tatu malofa lo ngia le aso ia pol tatu host fo i o tatu Aisha Women's Conference i le masina fo e peo ni e tatu fa moi ia Samoa lo mai o le tātou pol kalame nei malana au auna whatalofa toi nei vaenga o le aso talofa Pastor Rupi o a mai o le nei aso. Ia, li ia le atua le nei avanoa Pastor wa maua e tātou te whāsua i fo i le vala awinga ia po le whaalinga vo e mai le atua e vatu lau saunoanga o lo manu ia mea umaleanga le o le tātou tapa au le langi. Vi ia le atua au mai asau whatalofa e mai mo whafunga mai o si o tātou atunu. Ia, e mua lava i mea uma ona a watu le lima pole au whatalofa i le nei tūla o le asu i nisi o le tātou atunu o lo mai mua mai po o fia lava le awala lo e mai mua mai ai. O te whatalofa atu i le swafa man malo Yesu Keriso
O le suafa lava le nei wa tātou whaapea ai, o le suafa le nei, o le suafa sirisiri o Iesu Keriso. Ia wa tātou mawele nei whelua inga i luma o nuu, ai le o tue nuu. Whaatalo whaatu i le au mai mopo le au lango vo le nei au nanga matango fie, whaatalo whaatu i ta mama tina matua le tātou watonu, e le whaangaloina au na le atua so se whata whaitau langa, ia whaatalo whaatu i elo mai moa mai. Po fea lava lo e maua mai ai le nei whaasalaunga. O te whaatalo whaatu ma awalo whaatu le suafa manu malo o Iesu Keriso le nei tu la le aso. Ma lo whaftai e le whangaloina le tātou whaingapaanga ma le tātou Remnant Christian TV, po le tātou Channel 10 i Samoa, ia leo lo anga ia toi fo i tātou po le kalame, whaatalo whaatu le ofisa malu, whapea le pulenga, ia mo tātou whaingapaanga e maise, ia o le ainga o le whaatu tua, whia lava se penga te whailangi o lo o maua mai eil po kalame, ia leo ua whaile leo le au auna, ia ma whaatalofa fo i nei vaenga o le aso. Pasta au mai aso fina ngalo, ono le tātou taimi, o leo ua mai tau ilunga upenga te whailangi le visiona ma le whaamoe fo i le tātou Asia Conference il Masina Fou. I le whaatou whala inga, ma le visiona na tuina le atua i lo loto mo nei whaamoe. O le ase whaamoe wa e le tō whaa. Moti nao Samoa, matamaita i Samoa, ina ia tapena mo i lātou, ma le anganga whaaloalo. Haftai lava pasta mo lo fonga. To e fongo whaapi atu is whaafelo inga matango fie. I tātou pāanga, ia whaapea fo iala leo o loo a wina tuaile nei whasa launga i pūlenga ma lo ofisa mamalu. Haftai mo le whaafisili o le aunga ma whaamoe o le nei ko fenisi wa mai ele atua. 5 tausanga taluaina tu ele atua se whaalinga i lo loto. Ona peina maa ua i tele o whaalapotopotonga ma e kalesia. E fōlinga mai, e pei lava o le tūpau te mai tai po le tūpale o mātou tina. E tau la mua i mea whaaleanganga e mua i le kalesia pe e tumu ia e kalesia ma whaalapotopotonga i tina. Pero le tūlanga lea na au mai e le atua se whaalinga. Ona fo'i o le tofinga lava i o mātou i tūpā, na tofia le atua e whai mawhisosoani i le ulu po tai o ainga. O le teimi mua le na whaalongo ina ai e le lalolangi ma mea na fofoina le atua. Ua feta lai le atua se upu whaapea e lei. I mea umalava na whai e le atua na sila le atua ina ua uman feta lai. Mai e whaapea mai, ua matango fie pe ua lei. Ai o mai le whausia ina ua umana whausia ina a tamu po le tane. Na whaalongo ina e le fofoanga le atua. Le whetalainga le atua e lei ona tu atasi o le tane. Peila o ina a mata au mai e le atua se miti lo loto. Ona o le itu pao te maitai peise i o te whatusaina o le tua sivi leo tutonu se ainga. E moni o le tane ma le tama o i o le ulu. E le suia lo na tūlanga po le a lava to inga ainga i elo ainga. E le suia le vala winga ma le whaunga. Ma le tūlanga leo o tane o la tau o ulu ma tai o ainga. Ai peise i o tina ma ta maitai. Pe o i o lo pa uai le tasi o ainga mtūlanga whapena. Pe o ia leo le tua sivi na te au maia o ngaluenga ma au maia whaatasi se ainga se tūlanga i tauna iai. Peila o ina a matana tatala pena mai le atua le whaalinga i lo loto. E mana o mia na toi whaamalo sia o ua whawhine. Langa le amatanga lava ia o le ngaluenga po le mea na tato wa ai te min toi tu a Yesu. Ia o le whawhine po le tina le na whaima ave whi au mua Yesu Keriso. E alo e tā lai wa toi tu Yesu. Pe o ina a mai e le atua e ala le ngangpa ia. Se afi e mumu i tono lo loto. E whaamalo sia ona a whawhine. Whaamalo sia i e tamaitai. I le lato tūlanga lea o tua sivi o ainga. Wa a malosi le ainga. E malosi
i le nuu a malosi i le nuu e malosi e kalesia pe o tūlanga la ia pe o lau whafasili le nei tae au po le nei au au li lau sunga le whawhenga o le aunga ngā po le mafua anga nā wa whai ele nei ko whenisi o se whaalinga na mai ele atua 5 tausanga talu ai ia ana sa ili le atua ele i vave oso foi whai ele i vave whai le nei whaalinga waso se whaalinga lava au mai e ele tapenanga e ele teime te talo ai masa ili ai le fina ngalo le atua ele ngata ele ia ni se whaamaungi ainga o le fina ngalo le atua ele o whai e lunga se loto se o lo whai ona o fina ngalo le atua o le tali atu le lau whafsili le nei tu la le aso pasta Malo whaftai, mi ele atua, wow. 5 years ago, mai tau atu, masalo po o se taimi o luafe lua sifulu. Le na o mai e le nei mo i mitinga a o le tō wha ma mao mai le tua. Pasta o mai aso fina ngalo. O le au te tau mawhau whau po le ale winga o le Aisha. I le mai mo whaafunga mai asi o tātou atinu, ma le ngang whaaloalo. ma ngai el whafsili o le ingoa leo le Aisha o le ingoa wha e Peru o le ingoa leo le Aisha o lona winga o le whawhine na mamanuina po le whawhine na whausiaina o le whaamatala inga le nā o le Aisha whaapalangi o le divinely design le temi na usa ili aima o ngapongi matalo i le atua i se ingoa i wha ingoa le ko whenisi nei po le nei fo i la wha putuputonga na whamanatu mai pēna o māuala utala no atu mua. Na amata mai le miti na mai ele atua le fofoaina o lona whawhine. A o wawa aila le maulea na o wa ai pēna taula o wa ai. Na o fia i lopo le ale winga o le upulea whawhine po le te maitai ma manuina. Na o fia i lopo le ale winga i le wha e Peru. E sa ili ngā tungal wha e Peru o longa wha winga ina o le whawhine lea na fofoaina mai le iwi o atamu o lona ingoa i le wha e Peru o Aisha. Ia, whaamatala mai lola i ele ngangapa ia o le divinely design langa fo i o le ngole ngā mua mai le ngangapa ia divinely design ai le i ele ngole Aisha. Aina o fie loa po le ale winga o le whawhinge i le wha e Peru o le alai sa wele ngō le Aisha. Hai o su e atili i le winga o le ngō Aisha. I le amatanga, o le tane ta o le ish, I-S-H i le wha e Peru. Ai wha mai, ele i aise ngō le ish, langa se ele i atoa na whausiaina a tamu. Ai o le teimi na whausiaina ailo na sosoani po e vale ta o le Aisha. O ngā iloa, o ngā lo le teimi na whatu a Yai lole ngole tane i le wha e Peru e ta o le ish. So without Aisha, there could not have been a ish because ish in itself or by himself is not complete creation. Pela o le winga nai te le, lava le winga o le upu Aisha. Ia ai mo le sefeina o le tāteimi pasta o le Aisha o lona winga, divinely design, pe fofoaina e le atua. O le whaasa mo le upu le divinely design o le tamaitai mamanuina pena fofoaina e le atua. Ia o le tali atu le nai i lau whaasiri le nei tu la le aso. Wow, vi ele atua, divine design, amu ia tina po o tamaitai sa mo ia o le whaile whiwhilinga nga ia tu nei wha moi moi pe ona mai tauma whalongolongo foi male manino nei tai au o se visiona na au mai ele tua i tausanga e fia ua mawai e lono winga ele i titi staimin ta pena i nai sa i linga e mai se o le wawa ai atu i le tua o le wha moe moe pasta i le masina fou o lono winga o le ua ta pena le lausunga ma le team po le au foi. Se au mai aso fina ngalo, wai o sa moa le whai el tatou wha moe moe. Ia, o le ale aso, ia o le afo le umi o le tatou wha moe moe, a wha pia fo i o le iai se tatou le stala, ia maua le avanoa ma le ngang wha aloalo.
Haftai molo fonga pasta. O le momua le nei kofernisi o lo fai. E fai ina ia wha malosia o tina uma matamaitai uma. E tolu aso o lea kofernisi, mai to tono o lea kofernisi, o lo wala au lia e fo inisi o fai la unga tamaitai. Ia o lo o mai malato tanipo lato te tolua. Ia watatala i aile avanoa e mawhai ona lato whaasoa mai eile upo le atua. I le theme po le autu o le neitau sanga. E whaapea o le walawinga, chord. Ia o lesi o le crown, whaapaleina, ma le tolu, commission, o le tuina atu. So o le whaamoe moe lava i o le nei misionga, po le nei kofenisi. Ia autauina tina ma tamaitai o Samoa. Ia lato loa mua le tūlanga I taunga function mai ei lato pe ngā lulue mai ai. E leo lato po mātou o niulu o ainga. O mātou e fesosoani I le tamao le ainga e whaataunu uina le wala awinga le atua. Lua, e iai le wala awinga le atua e so se tinama so se tamaitai. Mai e tele o temi e ola tangata e ola le iloa. Pese e ivo ilele e alo e su e se mea. E le o loa po le almea la e su e. Ona e le o iloa. E le o iai se malama anga ilona wala awinga. O fea fo iwa wala awa I e le atua. Tolu. Ia o le whamoe ia umar kofrenisi. E le ngata e ua whaola inga tina matamaitai pe whaamalosia. Pe to e whaafoi mai I le tala lei. E to e whaamumu le afi o le nganga pa ia po le wala awinga na wala awa e le atua lato. Ai o atu pe o umai for kofrenisi. Wo ia tina matamaitai. Wa lato sila fia. Le wala awinga o wala awa e le atua lato. Manga lue iai ma fisosoani atu nisi fo I au uso. Peina avatur whamtalanga I le amatanga. O tina pe o tua sivi o ainga. The woman seems to be the backbone of the family. You know, there's the head, but there's also the backbone that holds everything together. E peila o le walawinga le o tua sivi. Ia o ia na te whaamaupopoina mea uma pe auli mea uma pe whaamafulafola mea uma. I to tono le ainga, to tono le kalesia po se whaala potopotonga. E tolu aso o matonga lue whaatasi ma le afionga le Miss Samoa ia Litara. Miss Pacific Island lea, Litara lo matonga lue whaatasi. O le te talaina fo I o le nei whaamoe ia ua lafo le whaaloalo le nei whaala potopotonga. I le masiofo, le afionga le masiofo. Po le First Lady o le whalitu o le aon malo. O ia le na te talaina lea whaamoe. O le aunga lava o le nei whaamoe. Ia I loe tina masila fia fo e tina matamaitai. Le tā ua o lato I le atua. Le lato wala awina. E le whapea ua whaile to alua o na ngata ila ia I nā. O lona tupu I le atua ma lona wala awina mai le atua. E tolu aso le whamoe a matamai le aso wha o Setema I le pō le aso tofi. Ia, ao las whareile ma le afiafi o las whareile. O le ao le aso nai. Ia, ona wha umana ia se matou ainga tele. Ia I le pō po le afiafi o le aso nai pe le tā ua tātou whapalangi o le banquet dinner. E whaiu la le banquet dinner. Ia, o nei afiafi. O le batu ngā lue ai le nganga pa ia. O te ilo le mana le nganga pa ia ua lewa na fia fio mai e au mai le upua, mai le mana. O foini whaalinga mani miti o lo I totono tina e leo mawhaina whamatalaina. O I e whamatalai miti whaalinga ua watu e le atua. O I e tupu ai wāwenga, whaamalo o longa, whaasaulutonga. Wā umani mea lo o sai ti ai tina matamaitai. Ia o le nei kofenisi e te alu ese mai wa e saoloto, wa e fia, wa tumu le afi o le ngangpa ia, wa e sila fia, le awala po le taiala e te alu ai ma le fatinonga foi o se vala awinga wa vatu e le atua. So o ai foi sesi o faa
tala le wala awinga ia o ia toi wi whaia atu ai ma toi whaamumule afi o le tā leni po whaamumule afi leo le wala awinga mai le atua ia e whaile tātou kofrenisi i le whale tele la le Sifa Football Federation building ia o le whale lea le sa whai ai ia le ainga le tupu ia sa lesa malana masiofo ia Camila ia o le ho leo le a whaungaina o le aunga lava whaungaile nei ho tele ono le naunau ta inga ia o mai uma whawhine o le atua o ai foi nisi ele o whaola inga o i e te o lea e wheloa i ai a Yesu Keriso o i foi o lea e whaalomo ina le si ufonga i ovo tala no atu i lo loto pio tūlanga uma ia pasta ua a fuaina whaile nei whaamoe moe ina ia whaamalusia ia tina no whaalongo se tasi o pāti o lo tala noa mai i le mele o komitia tina a mau popo komitia tina i tua i nuu ma alala whanga e mau popo fo i ale nuu ai sea lana o pei o tina o lo i eile wha mau popo so o le mea lale nā wa mai ele atua e mana o eftoe whawhana pe whawhangu o lana whanau po ona alo a whawhine po ona alo tamaitai e mana o e whaala a toe whaola po o lea lava le tūlanga o lo iai le se uso po se atina o lea lava le tūlanga o lo iai lang sa valinga ma le atua o i le kofrenisi lea e te sau e suia i se suinga sili ona le leima matangofie you will never be the same again after leaving that conference o le a iailau encounter ma le atua you're gonna hear the voice of God e tele me o le atupu ai so o le whaamalosi au e leo se mea tau e kalesia whapepatino se kalesia le nei mea mo le silafia pasta o le nei whaalapotopotonga e se fulu lua pe se fulu tolu ia tina matamaitai o lo iai e se ma e kalesia au na iai e se lana e leo se mea i lalo se e kalesia o le whaalapotopotonga e tutu o tasi e whailea ma whale pe o se whale e avea ma ta o le whale lave ai mo tina matamaitai i so se tu lava o le olanga nei women in sport, women in business, women in government, women at home, women in the village po le a lava o le whaalapotopotonga nei o le a whai ma se lave ai ia o le a whai a fo ma se whale ma whai ona malu ai le tūpā tamaitai po le tūpā leo mātou ia ma le whaaloa lava pasta te loa umi lautani ia ai o le whaamoemoenga ma le naunau ta inga ia pu e mai e uso ma tina matamaitai le fatu o le atua mo i lātou whaafitai Malo whaafitai te lo lea lava e totoi taimi le lava tā taimi ia ai malo o leo ua matango fie fo i le whaalau teleina o le whaamoemoe le masina fou lona winga e malo lo leita ma e waaita miti pasta Wa ia nisi o whai whiau talosanga mai e whiau ai. Ia o lea lai tatala i nai whai whiau. I maana ia fwoi lea kofre nisi se o mai nai whai whiau e relax ai. Ia a le lau telo tama ia maana ia lo tapua i mai le whale. I le silia le ta ilo le tapua. Maana ia lo tapua i mai le whale manai iouanu. Ia aitu mai ia lo to olua. E toi fwoi atu lo to olua. Ua fou lo to olua. Wa atilina le lei o na winga ia te oi. O le a matua pei o le tausinga o le tupu tausinga e le tina o e pea e whaatanga mai o ia. Sau se tala no atua ilo na atua ia te ia. Whaafitai, pasta. Malo. Au whaife au, ia o le maua lewa no whaife au. Ia o le e le stala lato whaletua. Pole manino lea. Yes. Ia e sa, le e se ulu whale o whaife au. Na o lato whaletua e le tau. O le tau fo iana matou ta mawhai lava se au wale whaatau ngō fie, e ma whaafai ngō fie. Mo le lautele, peita iso se mea lava le malo le atua. Pastanga ke sila fia. Yes, o le tala leia e mai fua le ese ona tau. O le whatinonga o le kiliva inga ma le au mainga le tala lei.
Ia o ngala ia le tau. Ia o le teimi nei e se lau 5 le stala. Ia le tolu aso. E tele ia le upo le atua. O la e mauaina, wha malolongo a umamea ngā mea umalava ngai mau e tutono o le se lau 5 lea. Ne ngata i lea ia fo ia le tau mawhitanga e tā pena i aso uma. Mo tamaitai matina o le a wai e le ngata i lea. Ia fo ia gift packs po mea alofa matangofie tā pena whapitoa lava mo le awhine o le atua. Ia ona whaai ulola ia le matou buffet dinner. Ia e alu ma le tau e tasi. Ia le pole la so nai. Ia fo ia spot prices. Ia donation mai i paanga lewa au mai. Ia e tu whai tono o le whaamoe lea po kofrenisi lea tina. O le VIP, o ana whai le VIP langa ia iatanga te mana e whapitoa lato ngufoa. Ia o le alawa ia le VIP package lea. E tolu se lauta la. Tolu se lauta la, ia e sili atu la tanga tau le gift pack. A le tinale le stala le VIP. O ia fo ia no foi pito i luma. I le whaamoe le po le seating e ia le vaenga o le tatou holo le a whaapito i luma. I le ngata i lea, ia teimi o tau mawhitanga ma mea whapena. Ia e iai o ia le vaenga o lo iai. Ia whaila unga whaapito ia o mai fafo. Ia e mix e minko e fo inga. Ia mamau e fo inisi a wanoa e tatalo. Ai pia watu e fo se upu whaamalosi a le speakers o le a awai mai. Lea whaamoe. Ia te o tūlanga nā e covers all your meals. E leise, e te leuto i alu fale, e te whaapewa e hia ai. No, everything is covered. Ia, ma le tātou banquet dinner ngā, te ngā whailo atu. Ia ma le spot prices, will be giving that away. Ia fo ia tusi ma DVD ma mea whape ngā speakers ia o mai. They may be giving away gadgets ma i lātou lava e kalesia. Ia umia umanai maua le au VIP. Ia ma le group registration e toa ono. E ono se lau 5. So in fact, makwake lea pa ule ngā pe a mai as a group. That means 5 people pay 100 tala. Only one person from their group pays 150. Ia o le group discount ngā ngai ave whapitoa i e kale sia. Lai mai lato tina, lato mawhitanga. Ia lo i ele tato special ngā. Ana mawhai o na mato whai afua. E whai fua. O le aunga lava ia awai tamaitai o uso matina i le nei whaamoe. Ia watu fua ai petai ane ia o le horma mea umalava loo tā pena tuai e iei umala tau ia pe o tūlanga lea pasta wa iei le tau o le nei whaamoe a le naunau ta inga ia whaatango fie ia whaala i titi foi le tau e alolo whaatu i tātou a inga nei vai tau ia ma le whaaloa lava Malo, whaafitai o le i la wa uia whaalongolongo i le mai mo whaafunga mai fo i sia tātou atu no o pasta i nei vaenga o le aso. O le me siliro na tā ua ia tea. O le whaamoe o le tātou conference. O le wala awina, whaapaleina awina atu. Wa le wa isau nomanino. O le whaalapo te putonga tūto o tasi. E ese uma i kalesia o lo o iai, o lo o mai ei nai tina mata mai tai sa mo. Lea la ua tapena ina fo i e mana ia le upu le sa ta ua pale la vea. Lea la ua tapena ina nei wha moe moe. Ia e lesta mai wha moe moe mai tau te fo i le no fuanga ma vaenga uma lava o lo o tapena. E le whaingo fie. E whaafitai fo i ono o le whaawhaingo fiaina mo tātou tina sa moa ma tamaitai sa moa. Ia mau ai lewa noa, wa le si upu le sa u whaalongo atu o e moli mau mai ai. O le ātoi whaamumu ai, le afi o le nganga pa ia i o tātou tina. Wai o i lātou ia le e te lelo lātou sao i to tono ainga, to tono e kalesia, to tono nu. Pe ona e tā ua o loo ma ua i anawa tau o nisi o vaenga whaupwhai.
Ia whaafitai o leo a minoi mai le kalesia, minoi mai le tino ke riso. Ia e tā ua fo le tapu e o le soifua whaaleanganga. Ia o tātou tamaitai Samoa. O le si vaenga le i wha mole lau pasta mai sofi na ngalo. E moa se awa no mātou ia e tapu ai atu i whafu. Ia atu no e mau. Whaftai mon whafsili pasta. O le teimi nei e whio lolo nei tina o lo o wale stala mai whafo. O le teimi tonu a le te wila le wa whai e le nei wha moe moe. Mai o le tala sa awa ia na tu ina tu le atu po le ale teimi e whai e le nei wha moe moe. A le teimi na mai ele ngang pa ia. Na whisiringi e nisi o le mato komiti o e kale si SS e tina ia mau te iei tonu le nei whalapis putonga. Na whisiringi le teimi ona o le teimi pisi le o le te wila. Ena sa ili atu ai tali mai le atu o le aso lava o watu o le nā. Ia, pai whei floa le ngā whai wha moe moe o le aso le watu inai. Ia ai o le vai aso anana mai ele tala le malo Samoa. Ia o le tau nu le te wila le nei tau sanga. Ia ona o le whai ngā pālota o le aalo atua le tatou malo. Peila i a pasta e atangi ai le ao le atua le nei wha moe moe. Mai o le tala sao aia, to a tele nisi o le au uso o tina matamaitai. Ia o le sala mai fafo e iai fo le mato bank account. E mawhai o ngā direct deposit mai ai le sala i le tala Samoa. E le tala New Zealand po Australia. O le tala Samoa o le alava la le se lau 5 tala Samoa i le tau equivalent o le currency le te nofo ai. Ia o le tau lava na e le suia lo na tau. Ia ai yes o lo ta tala mo tatou a inga mawo i fafo. E paua lea e le live onga o le mafua angalana o le totongi le stala. Ia e le live ai o le wha moe moe ma o le meanga o lo i ai le naunau ta inga. Ia ma le loto ia awai uma tina matamaitai o Samoa. Mo le sila fia pena e tā ua pasta i le tomato i tū pā le whai malawe ai. O le tū pā leo tamaitai. E leo tele i o lona siufofonga i le talinga o lona to o lua. O ia le whai mawhautua i lona a inga po o lona to o lua. Mai e tele fo i o mea lo tutupu tatou malo. E mawhaina sui al fautua. I le fautua la lea po le tua lalo tina matamaitai. I lona lava to o lua. Ia fatua o atuaila ia lautel. Po le aunga lava lewa au mai e lea tua. Lana o tina e te le i o langa influence pe te le lona leo i tono o lona ainga. I lona to o lua ma lana whanau. Ia ai pasta o le tali atu na tato whafsili. A whai o e fia awai, le te alala i New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, fiti po fia lava i whawhatu Samoa. Ia, o le tatala tato borders, e te tutongi mai online, pe tongi mai automatic payment i lungo le tato account. Ia, o lau ticket, e te su mai Samoa. Ia, o le wapipi ilo sua whalelisi, o e wale sala mo le wha moe moe. Whaftai, pasta mo lo fofonga whaftai fo wha manatu mai o nei tu tā ua mo le sila fia le tātou atonu. Malo whaftai. O le whalau te lenga o le whesili wha mole pasta. Mo le lumanai. Le ase wha moe e se teimi e maua se avano New Zealand pe te wanga i mai nei le tātou Asia Conference le tau sangafou. Ia po Australia, po Amerika. Pe o le si wainga na watu i whesili ma le nganga whaaloanu. Ia, wa e maua tonu al whaalinga na mai e le atua o le lava pasta, o le aunga na mal wha moe moe a mata i Samoa. A mata atu i le Yerusalema ingei, a mata atu le Israelu le ingei, ia ona o atu la i e whafo. O le wha moe moe e whai le nei wha kofrenisi tausanga taitasi, o le wha moe moe fia o atu i New Zealand, Australia, Hawaii ma Amerika, o mea lo o to tele ai ia tatou watunu. Ai o le se tasi nā vai o le nei po le
si vai lea o le whaalinga na mai e lea tua e le ngata ia Samoa. Ai mo le teimi mua o Samoa le la a mata ia. Au e te whai mea tu, e te le lopo a whea e sawer si tianga. Ia anala e whaatatali a se i o atu Amerika po o New Zealand. Ai o le whautuanga ma le whaamalosi ia. Su mai Samoa e te mai moa ai ma e sila ma e sila fia ai. Le matango fia o le nei whaamoe moe. Malo, whaafitai. Soli. Toi luas ful minu te tata mi le toi ai le faina a fa pe lava le sisi me te toi fia sau no ai a le tulanga foi le fa mole rupi nei vai ngole aso ono le matango fie lava o le nei to fa mamau po nei fa to fa la inga o le tulanga foi le ua so ta ia toi le tato misiona ma tato o nanga ono lo pe o le tata la vol fato le tu o le tato lea va ai mamao mal tato va ai le li mo se manui o tato tangata Samoa ai mai se o le au fato tu o umalava le la o se toi fo ia lai tu o le tato fimo nei tau sanga divine design le pe ona ta Ia o le ngole na le whaalapu putonga pasta. O le Divinely Designed Aisha Women's Conference. Yeah. Okay. Ai o le autu o le nei tausanga. Called, Yeah. crowned, commissioned. Commission, yeah. Wala awinga, whapaleina, maawina. Ia leli, a mai peso whaalau telenga o le vaenga lea. Ia i le mai mo whaafunga mai o tamai tai Samoa ma tina. Mai se i lato ele i whaia listala nei taimi. Ia molo lato malama atili. Mai se o le toi, mai tau atu le toi lua vai aso le toi. Ia o le alawa e mua le wanoa. Ma le nganga whaaloalo, Rupi? Half time o le whaafsili. O le autuna mai e le atua i lo loto i le male mato whaalaptu potonga o tina matamaitai. O le sila fia te leo o tina matamaitai. E iai le lato walawina. O le fofuanga foi o le atua o lato. E leo se askengi po se mea te ia tupu. Na fofo ina le atua le amatanga. E iai le walawinga na fausia ina ai. Ma whai ai oe maa u lea tina matamaitai. So o le fina ngalo o le atua. Iai loa e o na fafine. Wa ia walawina i lato. That you are called by God. You are not no accident. You just didn't come on earth to be on earth, but to fill up space. God ordained and commissioned and divinely designed you for a purpose. O le walawinga la o le atua, e leo se askengi po se me te iai. Ai paulea e to a te leo uso ma tina, lau te leo si la fia. E iai le wala awa le atua ia te ilatou. O le whaapaleina o le crown. O le whaapaleina o le amaile o le mamalu o le atua. Po o lona wala awinga. Na te whaapaleina ai oi. O a tiute, o a ngaluenga ua tōwhia le atua o lona whawhine. O lona whaapale fo ile na o lona whawhine. Na te whaapale o ia le ngata i le alofa tūnoa ma le ami o tonu. Na te whaapale lona whawhine e ala i le anganga pa ia. O le whaapale ina la e pei o le tala lo whai mai e le tuspa ia. O le whaunga o Arona. Na saule sua au mai le tumutumu o lona ulu. E whaapea le tina marta maitai. Le teimi na whaapale ina e le atua o e ala le anganga pa ia. Na tafe mai le whaunga mai tumutumu o lo ulu. Po le whaapale ina le oe e le atua. O lona whawhinge, e iai le assignment pe iai le tiute, iai le wala awina, ua whaapaleina i oe le atua e whai. O le whaapaleina la lea oe, ua whaolaina oe, ua ia wala awinga oe, ua ia avatu ia te oe, se wala awinga e tele i tono tele o sila fia, ai o se wala awinga ua lewa na tā pena e le atua, ai le iai ni o waso, ma le muli muli. O le tui natu, umana whaapale o e le atua,
e iei le galuega e fai e lona fafine e lē faapaleina e le tatou faataitaʻiga ia Elizabeth, Queen Elizabeth, e lē faapaleina e le auāiga tupu o Elizabeth e nofo e le isana me e fai. Na faapaleina laga ua iai le valaauiga, ua iai le tiute e tatau ona alu e fai. O lea la ua uma na faapaleina, o le siloa la me e fai, o le commission po le tuuina atu e alu loa e faatino o tiute e faatino o le valaauina na valaauina ai o ia le atua. Ae mai tau fo le tusipaia pasta, e le fesiligia e le atua tātou. Pena mai le lalolagi, e fesiligia e le atua tātou i o tātou valaauiga. Ma o le fesiligia ai o le afafine po le uso i le nei afiaf. E fesiligia o le atua na e faataunuu lo valaauiga. Na e faataunuu ina le mea na o valaau o e fai. Peila o i o le Court, Crown and Commission, o le Commission o lo walu e faatino, o lo walu e fai. A watu e le atua tauna fai sau pisingisi, alu e fai. Wata tauna e faatino, tauna e laa ma fai loa. Ai sea, rana laua mai e le atua le ngaluenga i ati o e tauna fai. Po le a lava le mea wa commission ai o e le atua e fai. E te tauna e alu lo e faatino. Rana foi o mea le nā. E tu e fesilingi e tātou e le tātou tama. Na e fai ale mea na outu ina atu i ati o e fai. Ia, pe o le tūlanga lea. Pasta, wa au mai e le atua le nei autu mo le nei tausanga. O le valaauiga, te faapaleina ma le auina. Court, Crowned and Commissioned. Ia, o le tali atu le nā i le nei tūla o le aso le talanoanga pasta. Ia i le matangofie fo i o le nei korfenis. Ma le fina ngalo o le atua, ma nona faalinga mo ona fafine. Ia ma le faaloalo lava. Ma lo faafetai tele lava ia o le auauna le atua mo le tatalaina o le tatou manulauti o nei tausaga. Manai a tele le si vaenga lea pe o ne taʻua rupi i le vaenga le o tatou group discount. Yes. Ia e mai se foʻi o le restala o tatou faamoemoe. Ona o le ia nisi o tatou paanga lea e fesiligia mai i luga o le tatou polokalame. Pena o po a nisi auala o le faalauiloa lea na alua le tatou faalauiloa po ua pena o luga lava o pega te faailangi pena iai pena faalautele atu le valaaulia i nisi o ekalesia ia leila o mai pe o soufinagalo ma le agaga faaloalo. Pasta o le ale vaenga mulimuli o lau faafesili. Pena o lunga lava o le tatou Aisa Page, ma lunga o le penga te whailangi le ia le tatou whalauiloa, pena whalautele atu le wala aulia fo le pole whalauiloa i ekalesia. Ia, mo le silafia, pasta, na avela matou tusi e kalesia ia wa mauteiloa e kalesia ia le matou pitanga pe whainga o. Na ave whapitoa la ia tusi i whaiwheau, ia mo latou whaletua, e whaeloa ele nei kofrenisi, ia ma tua ele tusi lestala, e wala aulia i o latou tina umai lea wha moe, o te loa to o te leani so e kalesia au te loa ele o silafia, ona o le tūlanga lea ele o e kalesia uma o silafia lea wha moe, ele ona ele o wha lauloa ina, ai o te loa ia tau te mana mai lunga o le social media, e iai lava ia feed e whaatanga e le social media o ngā luai ia whaasalaunga na ave se talosanga i nisi o TV station. E se mai le TV 10 pasta. Na au mai le tau, ia o tau o le whainga pālota le tau o lo au mai. O whai tele asina tangata o le whaateta inga. Mo slots e tolu. E whaalau loa e le tatou whaamoemoe. E sifuru afe tā la Samoa. And that's a lot of money. Ia ai o le nei whaalaputupotonga, o se whaalaputupotonga fau o lo o mana o mia le seleni, e fisosoani i nisi a fo ia me te tau ona tā pēnai mo le tatou kofrenisi.
pe o le tūlanga na ele i o oilunga le TV, ia onga o taua TV ana au mai, ia ai ona o le teimi le nei o lo tele whaalau loa i le pālota lo o anga ia tuai Samoa, pe lawa sawa ia ma le tau, ia e se fulu afe for 3 slots only, ia tātou fo e tau te matapoto ma whaongata tau i o manuia wa mai e le atua, i tūlanga i se leni pe o le mea lana, ele i alua i lunga le whaasalanga le TV ai e tono Samoa, ona o le se lengi ia po le tau fo iwa au mai, ia ele ngawhatia le tātou whaalapu putonga le nei teimi, se tau whapena, ia ma le whaaloa lava le tali tu sa o atuna i lau sunga le whiangainga, ia manisi fo i au uso lo fisilingia le tūlanga. Ma lo fa tai tonu leo tali fisidi. Ai o se fa manuianga la le nei aso, wa leo wa maua fo i lava noia nga i lo lungo TV, a tātou i Samoa, tātou whainga pa anga ma le tātou Remnant, Christian TV. Yes. Ia wai morning fa maoni, e o fo i lava i lungo le tio i Samoa i whaasala launga ma mea umalava. Ia o le whai lava staunta, ia o le whaafitai fo i ono le tatala mai o lo fina ngalo i le whaatalanga le aso. Le ala o le a whaalau tele atu i lungo le tātou au nanga i le tātou TV sfulu. Ia vi ia le li. Ia vi ia le li. Nei taimi Pastor Rupi ia o le avanoa nei e le asisi vaenga o le tātou whaamoemoe wa le toi lua tātou whatatanoanga le toi. Ia e pule mai lava lau sunga pe a maua whaise avanoa i ma seisi sui o le komiti whaafoe le nai tā ua le tātou walo tamaitai o se tātou atinu ia i le tātou Miss Samoa ia ma po seisi fo i o le tātou team ia e avanoa mai mailona finangalo ia e maua le avanoa e tuina atu nei taimi le avanoa maulunga ia le whaafunga mai o se tātou atinu ia sauno ia pasta ma le nganga whaalualu. Whaafitai lava pasta, molo avanoa, whaavanoa ina ile nei teimi matangofi. Ie tu ai fo i lunga i upenga te whailangi whaapea fo i le Global Kingdom TV. Ia ma le Remnant. Ia o le nei wha moe. Matangofi e le fina ngalo o whaalia. Mai o te iloa. Ma na ia le tatou fuafua le vai aso fo. Ia o le ai nisi pe to o lua. Whaopopo tu ai i le matou team. Ia o le a tatou whaasoa i le nei wha moe. Ma o se wha moe wa levana au mai e le atua o le talo sanga ma le tatalo le tātou nuu. Ia, e tasi le atua tātou tapuai ai, a tātou woi le lang, tātou wo e le avea ni ngoa ni e ka le sia. E paulava le suafa tātou te avea, o le suafa i Jesu Keriso. O le aunga lava lea na mai e le atua i atuto a tasi, ia aua ne pipi i se e ka le sia. Ia aua fo i nei whai ma alo fanga nei whaapea, ia lano le e ka le sia oli, o le e ka le sia lal, ai pe o le tūlanga wa au mai e le atua le atamai e whaatuto o tasi e le nei whala potopotonga. Ai o loo iei tonu e ka le sia ese matina matamai tai, ese umalava o e ka le sia loo ngalulu e matau tu ai le atua. Ia, o le talosanga, ia, awe te tu le last minute po le te muli. O le te mile nei ma nai alo le tala mai. Faa ilo mai lunga le matou social media, messenger po le email, ilo fia awai, ia e mawhai ona tali atu le komiti, ia e wha ilo atu tūlanga umai tau ona o ia, ai le nei tūlao le aso pasta, whaafetai lava molo wa vanoa wa oma waina, ia ilau sunga e alai i au nanga lo e au na iai, ia o le tatou tolopo i lea vai asu, le anga leo le atua, i o le ai fo inisi o le mato komiti, o le a mato mai. Ia tātou whaasoa mato e tātala noa foi, le matango fio o le nei whaalinga, Divinely Design Asha Woman, a whaasamoina o le tamaitai mamanuina, na mamanuina mai le loto, ma le fatu o le atua. Ia o se toe tala lea whaafitai atu lava i tātou wō ma pāanga, o le nei ala leo po le nei au nanga. Ia le tau whaafafonga mai, whaafitai le ngā lulue i le atua, whaafitai fo i le tatalo mai mo Samoa, a o anga i atu ma tāpena atu Samoa mo lana whainga pāloka.
Ia o le tatalo lava ia a le nei foi au na ma o tau foi ia tu maule file mu o le atua i lunga o Samoa. Ia tofi mai e le langi so tatou taitai. Po ai lava e taitai. Ia tatou te ngā wai lava i lalo le nā taitai. Lana o taitai na tofi e le atua. Ia tatalo mai mo tatou atunu, talo mai mo Samoa. Ia maua e Samoa le pale ai, le fialofangi. Ia lava papale. Ia o lea lava tūlanga iai. Ia ilo lava malolo whata mali. Ai o lea lava le unga. Ia e fo i ale vi inga. I le atua ilo na anga le leisio tatou atonu. Whaftai pasta, whaftai lava mo lo avanoa, whaftai mo lo teimi. Whaftai le whatalanoa ina o le nei fo i a wha moe. Ia o le fina ngalo po le loto leo le atua mo ona whawhine. Ia o se tala pupule na le nei afi pasta, whaftai. Malo whaftai, tamai tai Samoa, tina umo Samoa, manuia lo loto no le saunoanga leo au na le atua. Ua le tau nuu le te wilo le tau sanga o no le whainga palota. A le alau o maua i ma le avanoa. O tātou Asia Women's Conference, ia mo le wha moe o nei tau sanga. Awal no fuai, ia le taiming nei whafsota i tātou Facebook page, ia a wale whainga o le tātou le stala. Ai mo le atuat whaftai tele, Pastor Rupi, mo le whaanoina o lo taimi, ta tono o whea ngai fo i mau tiute, mau whaiva, ia ua whaanoa lava nei tula, ia a wale wha moe e pei o nā alo atu iai, ai tu nā atu lau, ia tu lau auna, ia e wha mai aina ta whatanoanga nei aso i se tatalo, ia e maise i ole mai moata po i mai o si o tātou atu nuu, ma le nganga wha aloalo. Amen, ia, tātou talo. Ia walo mātou tamā, ia vi ia lava oi. Ua alu tala o le nei wha moinga. O le miti po se whaalinga na e au mai ai nisi o mātou o ua whawhine. Tamā mātou te whaftai le mai moa mai, ma le whaafunga mai o lo watunu. Tali tonu o le nāwanga lue le nganga pa ia i o latou fina ngalo mo o latou lotu. Ia awane imisi le nei avanoa o le a maua ai se upu mai a te oi le a whaafonga ina ai o lo si fofonga au e whetalai mai o a whawhine. Le nei tū lao le aso tamā tatalo ia iei lau whaamanianga se o mātou watu nuu i Samoa whapeo mātou a inga wō ma pāanga so se atu nuu lava lo o mai moa mai ai ma mawaile nei whaasala launga. Ia e le o iai se vai le anganga. E le tau o atu lo o tino i o ina ia lato mawaina le nei wha moe. Tama e le ai se vai le anganga. O lea tatalo le anganga pa ia. Wai lava lo whaafonga mai lo uleo le nei aso. Ia whaapenana pa ia tuai. Le anganga pa ia. Yo lato fina ngalo ia whaamumu ina matu wai se ngā lala. E pei ona ngā lala le aila le vai tafi. Ia whapenana ia se ngā lala o oua whawhine i mea tau ia te oilo mātou. Tama ia ngā lala i lau upu. Ia ngā lala i o whaalinga. Ia ngā lala i o wawenga. Ia ngā lala i sosio o ile atua. Ia tama tatalo. Whaamanuia se o mātou atonu. Whaamanuia ia Samoa. Whaamanuia i mātou pāanga. Whaamanuia i elo mai moa mai. Whaamanuia i a Samoa. Whaamanuia i o mātou taitai. Whaamanuia ta mai tiute ma whaiva whia ngai ai ma mātou. Ai sili ai ta mā o te tatalo i e whaamanuia i sunga whia ngainga ma le whaletua whaapia au nanga ma pūlenga o le nei a Global Kingdom TV ta mā. Ia whaapenana i eilo wanga le lei. Ta mā ia whaatasi mai oi mea uma mātou te whaia. Ia mātou whaia mea ume vi i ai oi. Whaaftai ta mai, lau mawhuta mai. Whaaftai lo anganga pa ia fsosoani mai. Tu maulo ma malu. O lo sili ese ma lo mata mo fui. Nei o tu lava e whaavavau lava. Amen. Ia, mai atau nei o lau tau auna Pastor Mike, whapea fo'i le Faith El Perfecta. Ia Rupi, Sabbath, toi loa, ma te whaatofa atu nei vaenga o le awhiawhi. Soifua mai a manuia.
Talofa lava, malo lovely soifua, olo ingo Lisa Yermia Allen. Wa o le tau salo Samoa, ma tau salo Pasifika, wo'o lua lima. Fia lava e wala awlia ina oi te tamaitai Samoa, oi le tina Samoa, i le Aisha Conference lua lima. Wa'alawa ai te le ina ai lo malama, i le tā ua lo sau i te tonu o ainga, nuu ma wa'ala potopotonga. O se awa noa tāua le nei tātou te whaasoa ai i le anga lei o le atua, mai te whaafonga ai i nisi o taitai te maitai longa, mai atu nuu e mamau. Tātou te whesotai ai poi, ma whaasoa ai o tātou manatu, moni a wale tāua, mo i tātou te maitai ma tīnā Samoa. Mai le aso wha i le aso ono setema, lua lima, o le a whaatino ai le tātou whaamoi. E te tala le tātou risitala mo te maitai umalawa o si o tātou atunuu Samoa nei ma atunuu e mamau. Whaapeso tai la tātou numera o tāua i luma. Tātou au ai whaatasi i le Aisha Conference o le atele se whesosoani mo oi i le ati naeina o lo tangata. O lo iloa, ma le maalosi e whaau ina i le tātou angaruenga whaatamaitai isi o tātou atulu o Samoa. Tātou wheluai i lea aso tau poa ina, lea angalilei ma lea lofa o lea tua. Aisha Conference, crowned, called, commissioned. There's something beautiful about being a woman. The way we carry stories in our hands and strength in our spirit. The way we rise, even when the world expects us to stay small. We were never meant to fade into the background. We were made for more. We are nurturers, leaders, prayer warriors, dreamers, each of us called with purpose, crowned with grace, and commissioned with power. In a world that tells us to hold back, I invite you to step forward, together, to grow and to rise. Something special is coming for every woman, every story. You count. Aisha Conference 2025 from 4th of September to the 6th here in Apia, Samoa. We would love to see you there. Called, crowned, commissioned. Don't miss your moment. Registration is now open. For more information or to register, visit our Facebook page or Instagram page at Aisha Conference Samoa or give us a call on the numbers provided. You can also give us an email at aisha.con@gmail.com. We're here to help you take the next step of faith. Your destiny is calling, and the answer is at Aisha 2025. We'll see you there.